Shampiyona ya Saudi Arabia irakomeza ku munsi wayo wa 14 kuri uyu wa gatanu ariyo bita Saudi Professional League. Al Ittifaq irakira Al Ittihad, Al Town irakira Al Ahly, Al Nassr FC ya Cristiano Ronaldo irakira Al Qarafi, Al Ittihad irakira Al Ahly. Naho ku wa gatandatu Al Hazam izakira Al Hilal, Al Ahly izakira Al Shabab, Al Fateh FC izakira Al Fayh, Al Wed izakira Al Khaled, Damak FC izakira Aba. Naho uko urutonde ruhagaze, Al Hilal ni iya mbere n'amanota 35, Al Nassr kabiri na 31, Al Ahly gatatu na 26, Al Town kane na 25, Al Ittihad gatanu na 28 zigamye ibitego 13, Al Ittifaq FC naho ni iya gatandatu na 24 yizigamye ibitego 9, Al Ahly kurikira iya nyuma ni iya 17 ifite amanota 9, Al Hazam ni iya nyuma n'amanota 7. Abafite ibitego byinshi wa mbere ni Cristiano Ronaldo wa Al Nassr afite 13, Alexander Mitrovic wa Al Hilal uwa kabiri afite ibitego 10, Karim Benzema ni uwa gatatu ni uwa Al Ittihad afite ibitego 8, Anderson Talisca ni uwa kane afite ibitego 8 nawe akinira Al Nassr. Naho Sadio Mane wa Al Nassr muzo muri Liverpool ni uwa 8 afite ibitego 3, naho Roberto Firmino nawe wigeze gukina muri Liverpool nawe ni uwa 12 akaba amaze kugira ibitego 3. يحمل النور المصفر قد بي الله أكبر.